Belren News. Important news to know. Mapungo. Garochidzwa Maremba. Ndoliwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho bveledza modele muswa wa AI une wa ḓo thusa u guda tshivhumbeo tsha mbeu dza zwimela zwa mitshelo. U ya nga ngudo yavho yo gandiswaho kha dzhenela ya Giga Science, AI i nga thusa kha vhubveledzi ha zwiliṅwa zwa khwine zwi tshe zwo ralo. Nḓila ya ḓoweleaho ya u rekhoda zwivhumbamvumbo zwa mitshelo ya zwimela u fana na tshivhumbeo na vhuhulwane ha mbeu i a dzhia tshifhinga. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Aberystwyth. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenela ya Global Biogeochemical Cycles, vhasedzulusi vha ri kha miṅwedzi ya rathi ya u thoma nga ṅwaha wa 2020, mufhiso wa ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngei Siberia, dzingu ḽa Russia na devhula ha Kazakhstan wo swika kha temperature dza rathi nṱha ha mufhiso wa ḓoweleaho. Mufhiso wo vhanga u noka ha aisi ya mavuni, zwa ita uri mavu avhe o thabaho u fhira zwa ḓoweleaho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Hamburg yo shumisa data u bva European Centre for Medium Range Weather Forecast. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Belren News. Important news to know. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.